Ya. Sok. Babul maf'uli min ajlihi wa ma'ah. Ae babu maf'uli min ajlih wa maf'ul ma'ah. Maf'ul min ajlih rek martelakeun naon sababna gawe dilakukeun ari maf'ul ma'ah rek ngajelaskeun kanu marengan tibana pagawean kumtu ijlalan li amrin contona nahabat nangtung ngagungkeun umarna amar sarol amiru wal jaisyu kudomah kitu maktubna mun ku patah ma'ah sarol amiru wal jaisya eta maf'ul ma'ah upami sarol amiru wal jaisyu atap sekali deui babul maf'ul min ajlihi wa ma'ah maf'ul min ajlih ari maf'ul ma'ah kanu marengan tibana pagawean kumtu ijlalan li amrin contona nahabat nangtung ngagungkeun amarna sar mun ku patah ma'ah ta eta mun ku patah ma'ah tadi atasnya sarol amiru wal jaisu atap sarol amiru wal jaisa maf'ul